Ko hene te iwi wā tētahi tūpuna kaha arataki mai a tātou. Ki te raranga whaariki, te whatu kākahu. Ērā momo āhuatanga katoa ko ia tērā. Ko hine keira, ko ia te atua wahine o te pakanga, o te whawhai. E moe aia ki a tūmatauenga. I raro i aia ko te āhuatanga o ngā keira. Ngā keira, ngā mea pērā anō ki ngā assassin. Ko rongo kōrero ke mo tānema, engari kare te toko maha i te mōhio ki ngā kōrero mōna me ana mahi. E tika nā tēnā kore tō hoki i te kore. No te kore ka puta mai ko te poe. Kātahi, ka hanga e ia ngā rangi ko pāpā, ka puta ko tāne mā, ko ngā tua tāne. Kātai ka puta mai ngā tua, mohetia nei a tāua nei, nā ko urutanga ngana mai. Whitu te kau ngā atu, urutanga ngā horoi horoa, ka haipuru hai mātua taira wātu ki a Ruamu. E rā atua katoa. E te ai nuku i te pauritanga o rangira ko pā i tōna piri, kātai ka puta mai ko ngā rei. E noho ngā rei i ko mātua o tarangi, ngā atua tai ore rātou. I roto i tai nuku ka puta mai ngā rei. Mai te ihoreia, i o mātua ka puta mai ngā rei. Ko ia rei, kei te taha o te atua tāne. Whitutakau ngā rei, whitutakau ngā atua tāne. Ko i atua tāne he rei ki tōna taha. Ko e kai ia ngā rei, ngā mea whakatupu o ia āhuatanga o te ao. Aha ko te ngaru, ko te rākau, o ngā kāpua, ko te taha o te tupu, o era mea, no te rei tera. Kātahi, kāre ngā atua tāne te mana whakatupu, te mana hanga i a rātou, ko ngā rei anaka i tērā. Mā ngā rei i heke mai ngā rangi ki te moe ki ngā atua tāne, kātahi ka huri rātou hei hine rei, ara ko ngā atua wahine era. Kare tai ngā atua tāne te mana tupu, kātahi ka moe ngā rei ki ngā atua tāne, ka huri ngā rei ki ngā hine rei, ara ko ngā atua wahine. E roto i ngā mea katoa o te ao, he taha o te atua tāne, he taha o te hine rei. He hine te tāne. If everyone when they're born, as they're 6 weeks in the puku, in the kupu, they are female. And we change after 6 weeks, tāne become tāne and wahine become wahine. But that rei still stays within you. As a man, you have that ability of creative power. The rei hold on to all the creativity in the world. It's the growing of things. It's the being able to give birth to things. The creativity, to be able to see things and change things. That is in men as well. You see carvers, you see martial artists, you see everyone that creative power in everything, even if it's a tahatane, that is from the rei, the creativity. Now men can express that in a masculine way, but they can also express it in a feminine way as well. I roto i ngā tau ono te kaumā ono, ko te hake nei toko maha ngā tāngata, wahine mai, tāne mai, ko koro mai ki au mō ngā āhuatanga o tō tātou nei ao Māori. Nā reira he ua tēnei mahi, te whakawhaiti aua kōrero rā. Ko Papatua Nuku e takoto nei ko tō tātou nei ukaipo
tūturu nei, e whāngai mai ana i a tātou. Ka mutu haere ai tātou ki te kato, ki te kohira nei i ona uri anō, hei kai mā tātou. Ka tuaina ngā rākau, hei hanga whare, ka tīkina he harakeke, hei whatu kākahu, hei mahi whāriki, a ka inumia ngā waikoro pupū o tōna tinana, me ki ngā roi mata o rangi e tuake mai rā. Ka whitia tātou e papa rātou ko rangi ko ārawa tamariki mokopuna, nā reira me āta tiaki hoki rātou e tātou ka tika. O me pēnei tāku nei titiro ki tērā. Huri atu o whakaroa pana ki tēnei pātai. Nā wai i aku te Māori no te Māori. E pāna ki te Māori. Te tīmatatanga ko ngeti o ngā kōrero puta ake mai ai na te Pākei i whakatūwhera ai tu hora he kōrero mō tātou e pāna ki a tātou. Ko te nuinga o ngā tāngata i tai mai ai tā wāhi ngā rautau ko tā hake nei, he kraitihana. Koina tō rātou pōhehe, he kino a tātou nei tikanga mahi hoki. O tira, he hara tonu hoki ni, it's sinful. I roto i ngā karu o te Pākehā, he mea tāne, he mea Pākehā, he mea kotahi anō. Engari, e rereke anō ki te taha Māori. Koina ki a hau te tuatahi. I raru i te maru o te mihinare hoki rā, I raru i tērā whakaaro kotahi anō o te atua, i roto i te tahu o te Pākehā, ko te atua he tāne, ko God he tāne. Te titoro atu ki ngā kōle pana ki ngā atua wahine ka mohi o tea nei e tātou ko Ngāi Tawa. Ko Māhuika tērā, ko Hine Nui Te Pō tērā. E rā mea me te taha kino. E nā kaiwhia ngā kōle pana ki e rā atua Hine Pukohurangi, Hine o Homairangi. E rā mea pana ki te hau, e rere atu nei i ta rangi. E rā kōle, kaiwhia ngā kōle pana ki a rāta. Kua waihotia ne e ngā kōle pana ki e rā taha, e mauarawara ana tātou ki ngā kōrero pana ki ngā atua pēna i Hine Nui Te Pō me Māhuika. Roto e rā kōrero. Koina, me titiro atu ki te tāhuatanga o te Pākehā, ka pērā ia ki ngā āhuatanga katoa, i roto i ngā tangata whenua katoa te ao. Ka pēhia, ka tāmia te taha wahine ki ngā mea katoa te ao. Aha ko nowhia, kei Amazon, kei tā wahi, ka tāmia te taha wahine e te Pākehā, koina tōna āhuatanga. Ko piritia tonetia te whānuitanga o te mātauranga Māori, o nehe rāno, nā te kaha o e tehi o a tātou nei tūpuna ki te tuhira nei i ngā kōrero, ki te tukura nei i ngā pitu kōrero o nehe, i roto i a rātou puka puka. Me te kōrero rane ki o rātou uri tonu hoki ni, te kōrero ki ngā tamariki mokopuna. Koina te mahia, te toko maha o aku pakeke o kunei mātua ake. No koe te whiwhi i reira aua wāhine me ngā tāne, te aki mai i au. Te roa o te poe oho, ai au. Te ao kapurangi he ariki no Ngātirangi Uwehi, o tira no te arawa. I hopu kina e ngā puhi i te tau ko 1848. Ka moia ia e te wera hauraki o ngā puhi.
Whanorawa ka nunumi he wai. I te wā kauru atu te ope taua a ngā puhi ki roto o te arawa. Ka haere e ki te taha o ngā ope taua, kai tūpono ka tae e ia te noho hei kai whakataurite. I tono atu ia ki tana hoa tāne me ngā rangatira o te ope taua, kia haere ia ki te motu tapu a tinirau. Arā ki moko ia whakamohio atu ai ki ona whanaunga. Me ki i tū a te ao kapurangi, hei kaitaka wainga mo tana iwi, a i whakai ake nea hongi hika. Kia pērā ia, me te kiake kia te ao kapurangi, ka ora te hunga ka uru atu i wainga i o waiwai. Nō reira i te tainga atu o te ope taua ki te motu tapu a tinirau, arā ki mokoia. Ko tā te ao kapurangi mahi, he piki ake ki ronga ake i te tuanui o te wharenui o tama te kapua. A ka karanga atu ki ona uri, kia kuhu atu ki roto i te whare ma wainga i ona waiwai. Nā reira te kōrero anō ko te whare whawhao a te ao kapurangi. Kai au a kupu anō ka marama ke tātou ki te āhua o te wahine me tōna āhei ki te kimi huarahi, hei arataki i ngā kārangaranga maha kia ora i te tangata. Koina tētahi āhuatanga o te kaha o te wahine, te tū hei ārai me ki mo tōna iwi. Ne? Mai kore koia, ko kore pe tātou i konei, tāu i konei, tēnei wā, i te mea ko mate ki o tāua nei, tūpuna i runga rā. Engari, tana marama, i te mea ke taiwa, tina, e taku hoa tāne, taku hoa rangatira, tukunau kia āwhina ke taku iwi, ana koina tāna. Te tūpina i runga i te papa, he mate pia kai te haere, literally. Engari ko tāna marama hoki, ka eke ki runga i te tuanui, ana ka uru atu ngā whanaunga na kārangaranga maha, mararu iho a wainga nui tonu i ana waiwai. Ana koina te me ki, e tira pia ka mea ki tehi na te noa o te wahine engari kā. Kia nei ka te whakatapu ngia rātau. Te roa o te poe oho, ai au, ko te āhua tau i ki te atu ai. Whanora. Kai au a kupu anō ka marama ke tātou ki te āhua o te wahine me tōna āhei ki te kimi huarahi, hei arataki i ngā kārangaranga maha kia ora i te tangata. Papa ki a mau rawa mai. Wai tomo takarangi whakamutu o te whare āhuru rongo mamau tō ora ngaiti. A ko au i a papa hoi patarumia i taua whare tawhito, whare wānanga. Me ki pēnei ngā wā mū, ngā kōrero o taku pāpā nei, i kōrero atu ki ngā wahine he tuakana, tēnā koutou ngā tuakana te mea, i mohi ai i ai, ko ngā wahine ngā tuakana. Haringoka ngā tāne. Roto i te rei, nā te rei, ka puta mai ko ngā atua tāne. Koina te tuakanatanga o te rei. Ko hine keira
Ko ia te atua wahine te hine rei o te pakanga, o te whawhai. E moe ai ki a tūmatauenga. I raro i aia ko te āhuatanga o ngā keira. Ko ngā keira ngā wahino o mua he tohunga katoa rātou ki te whawhai. He whawhairere ke anō ki te whawhai te tāne. Ko ngā keira ngā mea pērā anō ki ngā assassins. Ka haere rātou roto i ngā whare whakamate ate te tangata i ngā āhuatanga pērā anō ki te taha wahine. O tēnā āhuatanga he aorite ki te porofita. Ko te tāne te rarangi, ko te wahine te porofita. E pēnei ana i te whawhai, ko tāne ki te tāne ka pēnei, nā ko te wahine haere pēnei. Ko ngā āhuatanga o ngā keira, ko ngā wahine i akungia i te whare aitu, i te whare āhuru, i te maumaia. E rā taonga hei keira rātou. He momo assassins e rā ngā wahine. I tukuna i roto i te whare hei whakamati te tahi āriki pēr. I raro i te maru o te ronga mamau, ko ina te whawhai o mua. Ko tēnā he mahi mai ngā atua katoa. Nā tāwhiri i tukuna mai ngā kuru whatu. Kia piki te tangata, kia huri, kia whiu atu ki te whenua. Ko ia ko hini o mairangi era. Ko tangaroa ngā mea e whawhai ana pērā ana ki ngā ngāru. Era katoa, haere pēnei ana ki te rongo mamau, ko te maumaia, ko ina te taha mo te wahine anake. E kore tai te tāne tāko. Nā te mea, ko te maumaia he mea hei taki te wahine. Ki te mea e hia e pīrangi te tāne i te wahine kare e whai kahana te wahine ki te tangata, tēnā ka tai e i te chaki ai anō. I roto i ngā whawhai, ngā pākangi, ngā parakura, tukuna mai ngā keira i roto i te whawhai, ka whawhai maumaia, me era atu o ngā rākau. Engari ko he tino whakamate taua āhuatanga. Pērā anō ki te kōrero pāna ki a Tinirau. Me era wahine i haere atu ki te tiki e a kai, te wā i pakamate a kai, i te tōhara a Tinirau. Ka tahi ka tukuna e ia ngā keira ki a tiki e ia kai. Ko ngā keira he wahine, he tohunga rawa atu ki te whakamate tangata. E roto i ngā kōrero i whakarotohia a kai e rātau. I waiatahia i te rotu, hei whakamua i ai. Engari i muatu i tērā, kāre rātou i mohi ko te whea a kai. I mohi o rātou a ko tahi anō tona niho. Ka tahi, ka waiata rātou, hei whakakatakata i ai. Ka tahi ka katakata ka kite ai a rātou, ko ia kai, ko tahi anō tōna niho. Ka tahi ka rotu, ka waiata i whakamoe i ai. Ka te ka moe, ka hara mai, ka tiki i tōna whāreki, tanguhi atu e ia ki a tinia. Ko ina te tahu te wahine, ne? Tēnā ka hara mai koe ki te whawhai i auka, ki te au he tāne, ka mohi o he whawhai anō tēnei. Engari ko ngā wahine, ka kata, ka hara mai rātau ki a koe, ka kōrero pai ki a koe, ka tahi ka tukuna mai tō rāku ki raro. Ana ka huaki no o ringa ki a rātau, ka tahi ka pāwa e te tī, ka whakamatea. Koina te mahi o te wahine, he kaha atu i te taha o te tāne i au āhuatanga. Nā tō tono mai, kia kōrua mō etahi o ngā tupuna o Koneiaki. I whakaroa ki au te kōrero mō Papatua Nuku. Rāua ko hene te iwiwa.
ko mohu katoa tātou kia Papatuanuku. Me te mea nei hoki ko hene te iwi wa tētahi tūpuna kaha arataki mai a tātou. Engari, te toko maha hauki o ona uri, kare te tino mōhio ki aia. Ko rongo kōrero ke mo tānema, engari kare te toko maha i te mōhio ki ngā kōrero mōna me ana mahi. I runga i te aho te whakawhānau tamariki, te tuatahi. Tana tū hei kaiarataki, hei atua tonu, te tahau e rā atu o ngā tūpuna wāhine, hei tohunga tohu mai, arataki mai i a mātau i a tātou, e hure noa nei ki te mahi tukutuku, ki te raranga whāriki, te mahi te whatu kākahu. Era momo āhuatanga katoa ko ia tērā. Me ona uri hoki, hei kai arataki mo ngai tātou. Ko te nuengo ngā wāhine, ngā tāngata e mahi whāriki ana, e whakapaukaha ana ki te mahi, i ngā mahi whatu kākahu, ko mōhio tāua ki etahi whanaunga no he tāneki, o tipu ake ki roto i te whare porame kei o hene te iwiwa. Ana kei te kaha hāpai tonu ake i aua mahi a koe mā koroma. O hene te iwiwa tētahi o ratai. We all have a wave of up and down of tapu ingoa. And we have lived in a time now where we don't talk about it too much. And so we think of it as in terms usually as a Māori of things going on to marae, going on to Urupa. But we are tapu ingoa in our daily lives. You know, if you're getting ready to go to work and you get yourself ready and you go into the office and or you go into your building site or something, you attach a certain tapu to it. In that you have to focus yourself in a certain way to protect some sort of mana. The mana might be that you're going to be sawing things off, chopping trees down, so you're going to have to get your head down to it. Or your mana might be have to be speak eloquently, or you might be around children. You have to change something about you, and it's that tapu that allows you to change, to have that mana. If you do not have the tapu, the mana will leave. And then just at the same time, when we're outside of those areas, we have to pull ourselves out of it. No one can live in tapu. You can't just be normal in tapu. You can't eat in tapu. So we have to have our times where we move away from it. That's where our noa comes in. And in that noa, we're able to free ourselves from those restrictions. But it's not something that's just black and white that we just do when we go to a urupa. It's something whenever we're focusing ourselves onto something, to bring our minds into a situation where we need to focus on something. We do it all every day. Make like hine ahuone and fashion yourself into something the world has never seen before. Something the world... Kia hau nei ko ngā wahine, rangatahi ngā wahine nei, e whai kaha ana i ngā taha o ngā tūpuna, engari, e mohio ana rātou, e tika ana mata Māori kia tū rangatira. There are some things that I believe, and there are some things that you believe. Me te mohiotanga, ka tūwau i roto i te ao Māori me te ao Pākehā. E tikana tēnā, ka kite ai au ngā wāhine kōrero pērā ana me whakamanahia ai te taha Māori, o tira, ka tū rangatira te Māori i roto i te ao Pākehā. Kia pērā anu i ngā wā o mua te taenga mau te Pākehā ko ngā Māori ako i ngā mea Pākehā. Pērā ngā tohunga. Ko rātou ngā mea ka mau tonu rātou ki ngā ahuatango te Pākehā. Ako ngia ai. Tapiri atu a rātou a ka mātauranga, katahi ka nuku a rātou mātauranga. Pēnei a tātou nei, kaue e mataku i te tau te Pākehā. Ako ngia tērā taonga whakahokia mai ki a koe, kātahi ka nuku haere tō mahi. Nā waira ka whakataungi au te whakaaro, koina te kaupapa tika i te wā e tuhi ana i taku tuhinga roa mo te tohu pai rua, ne? Ki te whare wānanga Waikato. Nā reira, koina tāku ka tuhinga taua, puka taua tuhinga roa, ko te whare pora o hene te iwewa tonu te ingoa.
pai tonu pēr te kōrero noa mō ngā wāhine nā rātau au i whakāko mai, nā rātau rānei I arataki mai I roto I ēnei momo mahi. Taku whaia keke a Emily Schuster, tētahi. I taku tāngā kehi te Rotorua Institute, Arts and Crafts Institute, ni koe tētahi o ngā rangatira o tawa wārara. Ana huri no ki Auntie Bubbles mihi nui, nā no hoki au I tautoko mai I arataki mai. Me taku kai whakāko I roto I ngā mahi whatu kākahu, ana ko Iranora Puketapu Heta Tira. Ana I runga I taku tūhonotanga ki aia, me taku tūtakitanga ake ki tana hoa rangatira, he whanaunga no Ngāti Maniapoto. I tūtaki hoki au ki tira o mātou nei koia rangi Māori e Hesat, noku te whewhi. Me te rongo I tō rātou wairua, māhaki, manaki, tino tau o rātou āhua, ne? Koina pia te āhua o te tai te tangata, te wahine, rānei, te noho ki te whatu kākahu, te mahi tukutuku, te raranga whāriki, me nā ko takariri. Ko hoha rānei, ne? Kai he ngā mahi. Nā toku amo o uanuki a Papa Hoepa I ki mai kia hau, kia whakaako atu I nei tāngo, kia kau e ngaro I tupo. Ko au te mea whakamutu mo hana ni e nei kōru. Kātahi ka whakaako ai ki aia ki tona tamahine. Kia whakahaere tonu ai e rei mahi. Nā tohunga pērā I te whare hui a Milroy mā. I tāko hamai I rā kōrero. Engari me mihi ka tika hoki au ki aku kuia o te aroa o Maniapoto tonu hoki. Nā rātau au I aki mai ki te mahi e ngā mahi pinei te mahi, te whatu kākahu hei tauira. Me I rā hoki o aku kai tohu kai arataki. Ai, nā rātau au I pui mai I tawa wara. Ko roa tātou te Māori noho ana I te tai ao e mea ana, ko te tangata, te mea nui o tēnei ao. Ngā kōreri koikoi e ngā e tai o ngā rohe. Tēnā pē tika, engari ko tā mātou e ki nei, kaore. Tirohia ngā tohu. Ko tēnei me te atu matua, he kaupapa whai mātauranga I te tai ao. Today I wanted to talk to you about our connection to ngā tohu of manu. Physical activity can't be the rationale for why. Nutrition can't be, well-being can't be, but mātoranga Māori can. And getting all of your tohu before you make your start. Because it's the pursuit of knowledge. Ko taua mō mātauranga, he whakapapa atua. Whai,